Vredi li za vles v EU, v NATO se smeni ime na državu? Pa ja smatram da ime predstavlja identitet, ono je znak i predstavlja znamen. I ime je nešto što ostaje iza nas dok nas više ne bude. Zbog toga smatram da se sa imenom niti naroda, niti države ne bi smjelo kockati i oni koji postavljaju takve uvjete i traže takve ustupke od Makedonije nisu dobronamjerni. No nisam našla niti jedan primjer da je neka druga država došla i uvjetovala promjenu imena svojim susjedima kao što je to slučaj između Grčke i Makedonije. Ja to smatram nepravednim i reagiram na nepravdu, reagiram iz srca. Neki kažu da sam možda previše srčana, ali ja mislim da se ne bih mogla baviti ovim poslom kad ne bih imala ljubavi, kad ne bih stala u obranu onih koji su nepravedno ili progonjeni ili na bilo koji način atakirani od onih koji misle da su snažniji i moćniji od njih. Ja mislim da nitko ne treba prihvaćati nikakve ucjene. Znači, apsolutno sam protiv toga. Mislim da treba možda mijenjati strategiju. Mislite da je klasična ucjena? Ovo sasvim sigurno je ucjena jer se pokazalo nedavno da je vlada otvorila pregovore oko imena i da onda nije bila dovoljna geografska indikacija, već da se traži od strane Grčke da se u potpunosti izbaci korijen riječi Makedonija iz upotrebe, što apsolutno nije ni u kom segmentu prihvatljivo. Znači, dalo im se prst, oni traže cijelu ruku. Znamo da je na početku Juncker rekao neće biti proširenja i jednostavno u toj nekoj logici Europska komisija nije se dovoljno bavila zemljama Zapadnog Balkana, nije se bavila Makedonijom i strateškim položajem Makedonije upravo za sigurnost tog dijela Europe. Makedoniju je trebalo pohvaliti i Makedonija je mogla puno više profitirati od načina kako je upravljala migrantskom krizom. Jer je u stvari Makedonija štitila vanjske granice Europske unije. Nije to radila Grčka. I to je bio možda trenutak kad su se neke karte mogle drugačije posložiti. Tako da ja ne bih rekla da je sve izgubljeno i da stvari trebamo gledati crno-bijelo. Mislim da puno bolje i snažnije, ali svi zajedno, trebaju, dakle prije svega iz Makedonije, a onda i mi koji volimo Makedoniju i podržavamo Makedoniju, trebamo komunicirati strateške prednosti Makedonije i u ovom sigurnosnom smislu koje ste vi naveli. U stremljenjima kud to Makedonija želi ići, gdje pripada, jer nesumnjivo je da Makedonija pripada sa svojim identitetom i kulturom i vrijednostima europskoj obitelji, a ne negdje drugdje. Baš me smeta ta nepravda. 25 godini snijem intervjua. Substimil повеќе од 3500. Значи, ваков жар во брање на македонски интереси, на македонски позиции, јас ретко од кој македонски политичар сум слушнал. Затоа уште еднаш ве прашувам, вие сте сигурна дека не сте македонка? Pa žao mi je čuti da makedonski političari nemaju takav žar braniti svoje, jer mislim da treba braniti svoje, posebno kad si u pravu. To ne znači da nekog drugog ne poštuješ i da nekog drugog ne voliš. Ja sam pozvala sve zastupnike, uključujući kolege iz Grčke. Neki su i došli, primjerice ovi iz Zlatne Zore, oni su imali ideju da će uništiti event, ali ja sam im pristupila ljudski. Dakle, ja sam rekla, ja sam vas pozvala na ovaj event, vi ste došli u moju kuću, na moj poziv. Ako mi želite nešto reći, možete to reći sada, ali onog trenutka kad ja počnem govoriti, nepristojno bi me bilo prekidati. I oni su nekako, ne znam, u miru su se razišli. Dali su mi tu svoju prosvjednu notu gdje su oni opet objašnjavali neku svoju logiku. Ja sam to preuzela i rekla sam, ja sad počinjem event, mi uspostavljamo skupinu prijateljstva, svi ste dobrodošli, svi ste pozvani, možete tu ostati. Tako da obrana ili isticanje nečeg što je dobro ne znači da nekog drugog manje volite ili manje poštujete, ali da, mislim, pa svako treba braniti svoje, treba stati u obranu istine. Da taj potencijal i kapacitet koji vaša makedonska dijaspora ima nije dovoljno iskorišten. Oni su i dobro raspoređeni, visoko obrazovani, na zanimljivim su pozicijama i radnim mjestima. Srce im kuca jako za Makedoniju, bar one koje sam ja vidjela, dosta sam ih srela, ne samo u Americi, nego i u drugim dijelovima svijeta. I trebalo bi tu njihovu snagu i taj njihov žar iskoristiti bolje za prezentaciju stavova Makedonije i obranu makedonskih pozicija.
Da, ja mislim da Evropska unija ima dvostruke standarde, to je pokazala na primjeru Makedonije, jer ako se malo pomaknemo u naše susjedstvo, a ja doista želim našim susjedima sve najbolje i želim da uđu u Evropsku uniju i podržavam ih na tom njihovom evropskom putu, onda ćete vidjeti da primjerice su Srbiji otvoreni pregovori, a znamo da Srbija itekako ima veliku domaću zadaću i puno stvari koje spadaju u pravnu stečevinu nije ispunila, a pregovori su otvoreni. S druge strane Makedonija, koja je prije više od 10 godina, znači već 13 godina sad govorimo o vrlo dugom periodu, bila spremna, provela je sve što je bilo potrebno. Bila je spremnija nego neke druge danas države članice. I to se dvojni standard. I nisu joj otvorili pregovore. Drugo, znači, Evropska unija, zašto ja kažem dvostruki standardi? Nije to samo ovaj primjer. Dakle, možemo se opet vratiti na primjer Hrvatske i Slovenije. Dakle, oni nisu implementirali taj primjer na slučaju Makedonije i Grčke. Ali, od kad sam ja zastupnica, to je od 2014. od srpnja, do danas je Grčkoj isplaćeno posredstvom Evropske unije, što bespovratno, što kroz neka kreditiranja, preko 70 milijardi eura. Pa mene ne može niko uvjeriti da Evropska unija nema dvostruke standarde, jer da ima jednak pogled na cijeli taj prostor, onda bi rekla u redu, naravno Grčka država članica, trebamo joj pomoći, ali tu pomoć možemo također uvjetovati određenim stvarima, jer nam Makedonija treba kao faktor stabilnosti u tom dijelu Europe. I to je svakom ko razumije imalo politiku jasno da je Makedonija faktor stabilnosti i da unatoč raznim aspiracijama koje dolaze ne samo sa grčke strane, da budemo skroz jasni, nego iz drugih nekih država, Makedonija je ipak uspjela sačuvati tu stabilnost. Znači oni su kao Poncije Pilat oprali ruke i rekli su, evo, postoji to pitanje, rješavajte ga sami. Zbog njihovog nedovoljnog interesa mi smo u toj nemogućoj situaciji. Nešto se pravi so pravenje, a nešto se pravi so nepravenje. I ne li sudska postupka, važda suda za pravenje ili za nepravenje? Nedavno sam čitala članke vaših znanstvenika iz Makedonije koji su govorili, promatrali su stvari kroz povijest makedonskog naroda, pitanje genocida. I sad naravno oni imaju različite aspekte kroz različite segmente povijesti gdje smatraju da bi se čak određene aktivnosti koje su se događale na području pojedinih gradova i općina u Makedoniji kroz povijesni tijek mogle smatrati i jednom vrstom genocida. Ja u taj dio ne mogu ulaziti jer nisam tu dovoljno stručna i to puštam povjesničarima, ali ova situacija kad ti jednom narodu želiš oduzeti njegov identitet, kulturu, vrijednosti, duh, prebrisati ga kao da nije postojao, kad mu uzimaš ime, to se sasvim sigurno može nazvati jednim duhovnim genocidom. I to je ono što je nedopustivo. Voce Delčev nema da je Makedonec. A kako nije? Pa ja sam bila na njegovom grobu. Pa така е. Но во историјските учебници, кои Бугарија нели ќе треба да ги редактира и да ги одобри врз база на тој договор подпише помеѓу Скопје и помеѓу Софија, веројатно сличен договор ќе барат и грците. Ќе бара дека Александар Македонски не е македонец, дека е тоа дел на елинистичката култура и така натаму и така натаму. И во еден временски период со два евентуални такви договори, ние ќе си го поставиме прашањето, па чекате, како сме настанале ние? Тога сме настанале инвитро, значи нас некој не донел со хеликоптери, не направил тамо, како нели Исус Христос кој е инвитро зачнат од нигде никаде. Така значи македонците ќе бидат ко нација. Не сме Словени, не сме антички македонци, сме нешто со некој акт што е направен. Тоа е културен и идентитетски геноцид за кој вие говорите, ја само го дополнувам. Da, možda da, identitetski je možda bolja riječ od duhovni koju sam ja upotrijebila, ali svakako pokušaj da se zatre sve ono što jedan narod čini narodom, bez obzira što ga se fizički ne istrebljuje, sasvim sigurno može kroz međunarodno pravo ući u definiciju genocida. No, ja mislim da političari nisu dobili mandat mijenjati identitet naroda i zemlje. Dakle, niko nema za to mandat. Neovisno iz koje političke stranke dolazi. Dakle, mislim da je dijalog dobar i on je nužan. I rekli smo već, ne možemo sami, moramo tražiti partnere. No čini mi se da u tim aktivnostima koje se događaju u posljednje vrijeme, nekako u želji
koju ja potpuno razumijem, da se stvari pomaknu sa mrtve točke, da se krene prema naprijed, rade se velike greške u koracima. Uvijek u tim razgovorima, posebno kad razgovaramo o osjetljivim stvarima, a osjetljiva stvar je kad te neko ocjenjuje da moraš mijenjati ime države, kad te neko optužuje da ćeš ih napast, da imaš teritorijalne pretenzije, što je, dakle to je smiješno. Dakle, tu se trebaju postaviti red lines, crvene linije koje se ne smiju preći. Čini mi se da je ipak i u tom dogovoru s Bugarskom došlo do prelaska tih crvenih linija u nekim segmentima, a ako se nastavi ovaj smjer razgovora sa Grčkom ovako kako je to krenulo, gdje se uvjetuje izmjena Ustava, onda se bojim da jednostavno je to nešto što makedonski narod ne opravdava, što makedonski narod ne prihvaća i što bi prije svega trebalo pitati makedonski narod prije nego što se donese neka konačna odluka. Dakle, ja se slažem s vama da pristup koji Grčka ima prema Makedoniji apsolutno nije prihvatljiv, nije dobar, ne može se ni na koji način opravdati i ne spada ni u kakvu razumnu strategiju. Ako pogledamo u nedavnu prošlost, onda vidimo da u stvari ti problemi izbijaju negdje krajem 80-ih. Kako to da Grcima prije tog nije Makedonija predstavljala problem? Dakle, s ljudima se manipulira u političke svrhe. Umjesto da se rješavaju problemi koji postoje u Grčkoj, ako ih ima jako puno. Jer mlada sam još kao što vidite, ali dugo pamtim, pa se sjećam kad sam bila još djevojčica, znači bila je poštapalica dužan si ko Grčka. Tako je. Dakle, ja bih voljela da se Grčka bavi sa svojim problemima i da prestane biti opterećenje Europskoj uniji i svima nama. Ne znam da li znate podatak da je u Grčkoj socijalna pomoć veća nego u Hrvatskoj prosječna plaća, a mi plaćamo tu socijalnu pomoć. Dakle, mislim da jednostavno pristup Europske unije prema Grčkoj treba biti drugačiji. Da li vi kao Makedonci imati malo više samopoštovanja prema sebi, ne pristupati mi smo male države pa ne možemo ništa, nego vidjeti što možemo sa vlastitim kapacitetima, gdje mi možemo nešto napraviti da stvari krenu prema bolje, a onda vidjeti ko su nam partneri u tom segmentu. Tražiti partnere pošto poto i onda davati neke ustupke kao što se to u posljednje vrijeme događa, čini mi se da ne vodi Makedoniju u željenom smjeru. I to je još jedan od razloga, još jedan od argumenata zašto makedonski jezik treba ostati makedonski jezik, zašto Makedonija ne treba pristati na nikakve promjene Ustava, postoji naravno i puno više argumenata. Doista mislim da u ovom primjeru odnosa između Makedonije i Grčke Europska unija treba lupiti šakom po stolu i presjeći ovu parodiju, jer ja ovo drugačije ne mogu nazvati nego parodijom, iživljavanjem, jednom beskrupuloznošću, ucjenjivačkom politikom, pokazivanjem snage i mišića zato što misliš da to možeš, bez ikakvih razloga i argumenata. To je po meni apsolutno nedopustivo i ja se doista nadam, ja sam optimista, uvijek sam optimista, da pravda na kraju mora pobijediti, samo ne treba pristajati na nikakve ucjene i popuštati van onih granica koje bi makedonski narod želio.